Ćao ljudi, dobrodošli u Balkanfilija, podcast u kome Balkan nije samo mjesto, već i osjećaj i ona čista nada i pretenzija da se postane, bude i ostane dobar čovjek. U svome usporenom snimku sagledavanje društvenih pojava u kafani, restoranu, kafiću, diskoteci i tako dalje, dospjela sam do one tačke baš onako vidljiva i baš onako strči odmah nakon svih tih poroka i svih tih negativnih, ekstremno negativnih posljedica prostorija koje naravno krivicu u svojoj prošloj epizodi nisam prepisala njima, već sam prepisala ljudima koji su itekako dobro ovladani negativnom emocijom i onda naravno upute se nekada namjerno, nekada čak nisu ni svjesni da upute se ka zavisnošću. Upute se ka jednom lošem, neprimjerenom ponašanju koje je naravno loše i po njima i po društvu. Ali hajmo dalje vidjeti šta to još po društvu, u tom društvenom smislu. Usmjerit ću sebe ka potražnji odgovora na pitanju kakvu kulturu gradimo, jer zaista postoji i ima jedno kulturološko vrednovanje zapravo ovih mjesta, gdje se očito zapravo prepoznaje i vidi taj kulturološki akcenat dokle smo odrasli jednog društva. Dakle, šta je to što stavljamo u prvi plan? Pored toga, pored svih tih poroka i negativnih efekata i svega toga, šta je dalje? Dalje je jedan senzacionalizam, uzvičnik, ponovo uzvičnik, uzvičnici, jedan veliki senzacionalizam. Onaj efekat wow i sa ženske i sa muške strane. Došli smo do toga da se zbog tog senzacionalizma, taj efekat da se pokaže, taj efekat da se nakitimo toliko do te mjere da je to tako vidljivo, to mora biti vidljivo, jer ovaj senzacionalizam je u tome cilja ono da se najviše istakne, da se najviše pokaže, da se da budemo najviše primijećeni među svom tom masom. I dakle taj senzacionalizam vodi ka gubljenju kulturološke vrijednosti kafane i svih ostalih prostorija koje su nekada bili mjesto okupljanja, druženja, ljubavi, stvaranja, stvaralaštva, kreativnosti, umjetnosti. Prostorije čejfa. Čejf je ono kada uživaš. Dospjeli smo do toga da je najvažnije biti primijećen ili primijećena, a ne biti kvalitetna osoba. Gdje nam je taj izgled i senzacionalizam, taj wow efekat postao glavna atrakcija kulturološka. Dakle, u jednom kulturološkom vrijednovanju i u jednom kulturološkom smislu u tim kafanama sa današnje tačke gledišta i sa onoga kada želite da to na jedan objektivan način sagledate, dakle u našem kulturološkom polju po najviše i prvi onako kao najupečatljiviji jeste upravo ovaj minut, ova tačka. Glavna atrakcija, to je ono najglavnije i najbitnije. I naravno, svaka osoba ima pravo da se odjeva kako želi. U to ne ulazim u nikakvu polemiku takvih stvari i takvih pitanja i takvih prava, a i malo kasnije baš ću o tome pričati. Baš je to bitno također i o tome razgovarati. Da ne ulazim sada od samog početka u tome. Ali je važno razgovarati i o ovome, i o ovom efektu. Važno je naglasiti gdje nas vodi, važno je sagledati gdje nas vodi ovaj efekat, kulturološki efekat senzacionalizma. Došli smo do te tačke da zbog tog senzacionalizma se gubi kulturološka vrijednost kafane, kako sam već naglasila. Zato nije ovdje pitanje kako
kako je neko obučen ili obučena, jeli? Već kakvu kulturu gradimo i šta stavljamo u prvi plan. Šta je to što je najvidljivije? Šta to ide naprijed? I iskreno mene lično nervira kada su stvari sročene samo u toj lijepoj formi ili ovo je baš ona umiljata filozofija kada se na ovaj način obrazlaže. Ne, neću tako. Idem dalje. Idem da pojave uproštavam i nazivam pravim imenom. Primjer. Kada jedna djevojka od 18 godina vulgarizirajući od sebe pravi dalje, kada jedan momak taze položenog vozačkog parkira BMW, ne znam koje klase, da ne ulazim u to, ispred kafane. A u većini slučajeva to vrlo dobro znamo da zasluga ide tati, babu, a on onako ponosni šofer, jeli. Dalje, kada se plaćaju ture, samo da se bude cool, kada se kačimo na stolu, jer nas dobro ne vide, pa tako, baš nas dobro tako vide, jeli. Kada se lome čaše, da bi se skrenula pažnja. Vidi, tu sam. Ćao svima, vidi me, tu sam. Ja to mogu. Ja mogu lomiti te čaše. Gazda sam, glavni sam. Kada prilaziš momku sama, bez da mu pružiš šansu na zalaganje da ima hrabrosti da ti prvi priđe. Dakle, ta namjetljivost. Vidi me što prije. Što prije želim da sam u razgovoru sa tobom. Što prije nije bitan taj protokol zavođenja. Nije bitan. Jedna žena, zaboravili smo da treba da zavodi. Zašto mislimo da je samo to, evo me na raspolaganju sam, kreni što prije ka meni? Mislimo da će nam to donijeti jedno samopoštovanje, a tek ovo s polja poštovanje jednog muškarca. To možeš samo sanjati. I da, znam ja te evolucijske tokove tih međuljudskih odnosa u smislu muškarca i žene. Da, vidimo da je to danas potpuno normalno. Normalna stvar, cura prići jednom momku. Ali razumiješ li da ipak takva ulaziš u ovaj profil nekoga ko hoće ovu senzacionalizaciju, jer ona hoće da te požuri. Hajde da ne gubim vrijeme, hajde što prije da mu se nametnem. I izgubimo samo poštovanje i izgubimo poštovanje s polja. Da, simpatično je to, vidi je kako je hrabra, vidi je kako je smjela, ali da, uvijek to, dakle, ta potreba da se požuri, da se pokažeš. Ta potreba da požuriš čitav taj jedan zavodnički protokol. Ne znaš šta propuštaš zapravo kada tako požuriš. Onaj muškarac koji skupi hrabrosti, koji skupi smjelosti da to i u toj kafani, u toj diskoteci, u tom kafiću priđe, on ti daje informacije. Dakle, muškarac koji je smio, muškarac koji je hrabar, muškarac koji ide ka tome, ako mu se dopada, ide da se izbori za to. Propuštaš taj protokol. Upravo zbog ovog senzacionalizma. Da se požuri što prije, što vidljivije, što jače, što manje garderobe na sebi, što više da se pokaže, samo li budem primijećena, samo li budem poželjna za oko. Da li to radimo zbog muškarca, da li to radimo zbog sebe ili da li to radimo zbog svog prava, jer jer imamo pravo na to da takva budemo, ali ipak objektivno gledajući šalješ poruku takvom kakva jesi. Daješ jednu poruku takva kakva jesi. I to sa svakim pravom, u mojim očima zaista svako pravo imaš na to, pa da ne idem u taj ekstrem pa da kažem i gola možeš šetati, jeli u mojim očima tvoja sloboda, tvoje pravo. Ali zaista tako malo odjevena,
Tu se daje, muškom svijetu se daje jedna poruka. Šta želiš sa time da poručiš? On tačno ide u neke iluzorne, ide u neke možda i teme i stvari i razmišljanja o tebi koja možda realno uopšte nisu takva. To što si poručila izgledom i tim tvojim pristupom požurenim ka njemu, možda to uopšte nisi ti. Možda to uopšte ne ide sa onim ko si i šta si. Možda u biti zaista jesi jedna principijelna, jedna odana sebi, jedna osoba s velikim poštovanjem prema sebi, ali poruku koju si poslala, to ne ide jedno s drugim, vjeruj mi. I nemoj da se iznenađuješ ukoliko nisi ispoštovano od samog početka. Nemoj da te to zanese da ja imam tu slobodu, imam to pravo. Da, imaš i tu slobodu i to pravo da na sebi imaš šta god želiš i šta god hoćeš. Ali nemoj biti ljuta ukoliko u očima jednog muškarca to u njihovim očima bude nekorektno. Ne, to je ona, pod navodnicima, laka, pristupačna. To je ona gdje nemam potrebe malim prstom pomjeriti sa svoje kafanske stolice ka njoj, zato što će ono sama meni doći. Ok, dakle, krivica, ne tebi, pažljivo, samo da budemo jasni, nije krivica tvoja, već je krivica društvena. Znaš li zašto? Zato što ti nisi jedina koja se tako ophodi i koja se tako ponaša. Već mnoge slične tebi. Mnoge su slične tebi takvoj. Dakle, ponovo, senzacionalizam, ta požura, ta potreba da se pokaže, ta potreba da se požuri, ta potreba da sve nešto bude vani odmah prije, sve nešto u dobro jednoj maskiranoj formi, u dobro tom efektu wow, gdje se izgubila u potpunosti prava identifikacija onoga ko smo. Gdje nadaleko je, gdje konstantno govorimo o tome. Evo me, u 9. sam epizodi i konstantno govorimo o suočavanju sa sobom. To je tako udaljeno. Ovaj senzacionalizam, on je tako nas je odveo. Zahvaljujući, naravno, također ne zaboravljam je i u ovoj epizodi. Ovu zvijer. Ona se krije iza ovog pristupa. Ona se krije iza ove terminologije. I jel vidite, dobro je da me nervira ova uljepšana filozofija. Nekako je bolja ova konkretizirana, uproštena. Gdje tačno tako sam nazvala stvari, jeli, dosta smo uprošteni. Dosta se prosto, vulgarno, nisko u svakom društvenom poglavlju priče kako se ophodimo prvenstveno prema sebi i kako se onda u masi zapravo ophodimo. Da, to nije pozitivno. U jednom društvenom smislu ne vidi se nikakva pozitivnost našeg društvenog ophođenja. A da, zaboravih još jedno, u to uproštavanje, jeli, u ovu prostu filozofiju životnu, zaboravih dodati i ovo simpatično. Simpatičan trenutak nje, kada momak, odnosno gdje se momak i djevojka ne mogu poljubiti, a da nema fleke na licu. Ili na košulji, na jakni, na bluzi, na cetera. Jeli, zašto? Jer je žena mnogo kilo, 500 kila, ne znam čega na sebi stavila. Da, ovaj senzacionalizam, on je u potpunosti, dakle, jedna velika društvena fleka. Dakle, on nije u nama, on je vani, on je očito, on se vidi, on je materijalan. To želim da kažem. Da, počevši od poljupca između jedne djevojke i momka, ali eto, završih u jednom generalnom smislu. Jedna društvena velika fleka. I dakle, nakon što sam pokušala da prezentiram zapravo gdje nas vodi ovaj senzacionalizam i te neke posljedice, jeli, to neko uočavanje, onako sitničavo sa moje strane, ali ipak prisutno vrlo realno i vrlo je tu, dakle, taj put senzacionalizma. Hajmo ljudi da se vratimo u prošlo stanje.
u ono stanje koje jeste pravi razlog zašto te kafane postoje i njihovu kulturološku vrijednost. Zbog druženja, hajmo u kafanama, zbog druženja, zbog potrebe povezanosti, komunikacije, prvenstveno zbog zajednice. To je esencijalna uloga zašto je ona stvorena. Zašto je kafana tu? Zbog nas, zbog zajednice, zbog onog da tu možeš da se olakšaš, da tu možeš da ispričaš, da tu možeš da se ne opterećuješ ni izgledom, ni štiklama, ni šminkom, ni svojim tugama, ni svojim problemima, ni pretjeranim alkoholiziranjem, već sve nešto, neka umjerenost po putu zapravo da se nalazi. Ajmo se vratiti zajednici, jer svi ovi putevi nas itekako vode u jednu veliku društvenu usamljenost, u jednu veliku društvenu problematiku, gdje svako za sebe ima itekako veliku priču, posljedičnu onoga da si fake, nisi pravi, nisi prava. I onda dođeš tu i ono i dalje nastaviš tačno tu gdje ti je šansa, gdje ti je prilika da se opustiš, gdje ti je mjesto da ispričaš, da olakšaš, i to samo iz jednog razloga, da izađeš iz toga još jači, još bolji, još kvalitetniji. Kvalitetnija osoba iz tog susreta sa zajednicom svojom zapravo. Da izađeš iz nje i imaš krila, dobio si krila, neko te je tamo pogurao da budeš bolji čovjek. Neko ti je tamo nešto pomogao, dao neki savjet. Ali ne. Dakle, kafana, ne. Kažu, ona od tebe stvori pijanca. Ne, sam si to uradio. Kako? Tako što si pretjerao. Ne može, nije kafana kriva što je muzika kao sredstvo preko pevača, muzičara, tekstopisaca, menadžera i tako dalje koristimo u te prostorije kafanske za prenošenje negativnih poruka i zato je kafana kriva? Ne. Zato je, objasnila sam u prvoj svojoj epizodi o kafani, objasnila sam ko je, po meni barem, ko je kriv. A evo odmah da kažem, da vas podsjetim. Ova negativna zvijer, ona je kriva. Ona je krivac. I najzad, jedno veliko ne ovom senzacionalizmu, tom efektu wow. Jer rješenje nije u nijednom od ovih. Dakle, evo, 3 epizode kafane sam zapravo napravila. U prvoj otvorena jedna molba zapravo tekstopiscima da se urazume. Otvorena molba pjevačicama i pjevačima da povedu računa šta pjevaju. I jedna pohvalba, također, muzičarima, gdje sam vidjela, primjećujem, barem u mojim očima, primjećujem njihov otpor. Dalje, u drugoj epizodi govorila sam o tim ranama gdje kada krenemo da se alkoholiziramo i kada krenemo da pretjerujemo i kada krenemo da gubimo taj balans životni, gdje to i u kakve sve problematike zapravo, kakve sve posljedice to nanosi zapravo uopšteno, u svakom segmentu to zatim naulazi, da to pokreće, to kreće tu u te prostorije. Ali sam si prešao tu granicu, sam si odlučio da se ponašaš zavisnički. I ponekada to te toliko ova zvijer nadvlada, jednostavno nadvlada tobom da nisi ni svjestan da si više zavistan ili zavisna. Naš XU balkanski odraz treba i mora ići ka promjeni prioriteta zašto smo u tim kafanama. Taj prioritet je neophodno da se mijenja ukoliko želimo da svuda, na svim ostalim terenima, budemo u društvenom smislu gledano, da budemo zdravije, zbog budućnosti zdravije. Onako da zaključim, rješenje nije u osudi ljudi, muškaraca ili žena, već u promjeni prioriteta, kada počnemo više cijeniti poštenje, znanje,
odgovornost i ljudskost, nego taj prolazni sjaj spoljašnjeg izgleda, dakle te materije i svega toga što je toliko vidljivo ljudskim okom, svim tim društvenim flekama, krenut će se zdravim putem. Krenut će se. Ići ćemo tek tada zdravim putem. Kada se pozabavimo prioritetom. Kada uputimo sebe u jednoj kafani, u jednoj diskoteci, u jednom klubu, u jednom restoranu i tako dalje. Kada uputimo sebe upravo zbog zajednice, zbog društva, zbog druženja. Kada se ne opterećujemo tako nebitnim stvarima u biti. To su nebitne stvari. Jer da, evo još jedan argument ću ti dati. Naročito za jednu mladu djevojku. Otišla si u toj kafani. Stavila si mnogo šminke na sebi. Obukla si se vulgarno. I zamisli, došla ti u ideji da tamo tražiš ljubav. A na taj način si ušla u njoj. Ljubav se ne traži tu. Ljubav se ne traži po tim prostorijama. Znaš li zašto, mlada djevojko? Jer trenutačna situacija naše kafane je alkoholizam, vulgarizam, opasne bolesti zapravo se nalaze po našim kafanama, ex-ju balkanskim kafanama. Opasno ti je tu tražiti osobu s kojom treba život graditi, porodicu graditi. Na jedan vrlo veliki rizik stavljaš sebe i svoju budućnost. I moja ti je preporuka da ideš da tražiš svog momka ili sutra budućeg supruga. Idi ga traži na fakultetu, idi ga traži u biblioteci, idi ga traži u restoranu, ali povedi računa da je to preko dana. Pa možda naiđeš na jednog, na primjer, momka koji je sjeo na ručak sa svojim roditeljima. Momka koji je sjeo na ručak sa svojom braćom i prijateljima. Momka koji je sjeo na ručak s nekim koga voli, poštuje, uvažava i jednostavno tu želi da provede vrijeme i tu želi da ispoštuje i tu želi da ispriča i tu želi dobro da se najede i da dobro stvori tu povezu. Ali prvenstveno da se navratim na one momke koji odu na ručak porodični. Evo ima ih, mnogo ih često ima, ali ih mi tamo ne tražimo. Ne, tebe više zanima tamo gdje je glasno, tamo gdje je upečatljivo, tamo gdje se vidi da se ima. Izvini, ali da, puno smo i materijalizirali naše izbore, naših budućih partnera i partnerica. Upravo ka tome. Samo da se prvo uoči da li se ima ili ne ima, a znate već šta, pa onda ćemo nositi i voditi odluke i ne znam šta. Jedva čekamo to je pričati. Meni se to baš onako... Ali polako ću, ne žurim. Doći ću i na tu temu. Trenutno ti govorim o ovoj situaciji, o ovom trenutku, kada si u toj kafani, kada si takva kakva jesi, kako se prezentuješ, jeli i tu tražiš nešto i tu želiš nešto. Meni kažeš da ideš tamo zbog druženja. Da, ja ti vjerujem. Ti tako mlada ideš tamo zbog druženja. Ali ja te podsjećam da nije samo tvoja mladost koja je tu prisutna, već i nešto mnogo teže, nešto mnogo tamno, nešto mnogo opasno po tebi. Tako da povedi računa. Iako jesi u tim prostorijama umjereno, mlada djevojko, umjereno, balansiraj sve. Balansiraj svoje unutarnje stanje, balansiraj svoj fizički izgled, balansiraj sve. I ukoliko si otišla zbog druženja, druži se i postavi okolo granice. I nadam se da se tako ophodiš. Jer samo tako možeš ka eksitu ostati pri sebi i svoja. Okay? A ti mladi momku, ti lijepa mladosti, lijepo je biti u tim kafanama. Ja razumijem da ti se žuri, da što prije budeš u njima. Jer da, one nekako daju taj odraz zrelosti. Kao da si zreo, kao da
onako pomaže ti da požuriš, da izgradiš svoju muškost. Pomaže ti da osjetiš kao da si odrastao. Ali želim tebi da poručim ovo i želim da te podsjetim na sljedeće. Nemoj žuriti. Mnogo je lijepo naći se u fakultetskoj klupi. Da, vrlo stresno, ali vjeruj mi, pažljivo sad šta ti kažem. Iz jednog, starija sam, malo više sam starija, jeli? S današnje tačke starijih ljudi, ljudi u godinama, jeli? Oni vrlo dobro znaju da je upravo taj trenutak kada si u toj fakultetskoj klupi, da je to period, najljepši period života. Mnogima među nama sa ovih 40, 50 pa nadalje, jeli? Mi to znamo da je upravo tebi taj period koji je trenutno, ta tvoja mladost. Evo ti poruka jedne 40 i tako dalje, da ne govorimo godinama, jeli? Jednog glasa koji ti kaže da je bio tu. Bila sam u toj mladosti i znam tačno šta znači i danas ti potvrđujem da je taj osjećaj najbolji osjećaj. Taj je osjećaj najbolji osjećaj. Vjeruj mi, kasnije ćeš to shvatiti. Ali zato ti kažem, nemoj žuriti. Uhvati se knjige, uhvati se stvaranja svoje budućnosti. Ne treba tebi u rukama nikakav BMW ne znam koje klase. Ne treba ti. Nemoj da žuriš, da misliš da ti treba. Izgradi jedno samopoštovanje sebe. Pa čak i kada, ja znam, ima onih roditelja, želim djeci što prije pružiti. Želim djeci dati sve ono da imaju, jer ako sam se ja mučio ili mučila, ne moraju oni. Da, možda zbog olakšice, jer želi da ti što prije olakša roditelj, ja razumijem. Pa ti je dao to u rukama, jeli? Ali nemoj, idi stvaraj sam, idi stvori sam i sjedeći u ovoj kafani, ostavi to možda malo kasnije. Ostavi to za malo kasnije, ostavi to, ne znam, u 2 vikenda, 1 vikend. I taj osjećaj opuštenosti gdje ti pomaže malo na tu zrelost, na jačanje te zrelosti, jer da, ima lekcija po kafanama. Ima, zato ja kažem, ne trebamo da zaboravimo da je kafana mjesto druženja, zajednice u kojoj primamo, ali smo zaboravili njen cilj, njenu ulogu zašto je tu među nama, pa smo od nje napravili nešto drugo. Zato smatram da treba da usmjeriš sebe ka stvaranju, pripremi svoje budućnosti. Iako nije to fakultet, idi traži šta je, nađi šta je. Ne mora to biti ni obrazovanje, ali nađi. I obećavam, vidjet ćeš kasnije efekat. Vidjet ćeš kasnije rezultat, jedan enorman, veliki rezultat. Prvenstveno samopoštovanja, a zamisli, imat ćeš također i poštovanje svojih roditelja i poštovanje svoje sredine. Ok? Jer dok sjediš u toj kafani, vjeruj mi, samo si na pogrešnom putu. I na kraju ovog argumentiranja kafanskog efekta, kafanskog života i kafanskih posljedica i našeg ophođenja i pozitivnoga i negativnoga, htjela bi na sami kraj ovog poglavlja o kafani, htjela bi zaključiti sa sljedećim. Htjela bih vas podsjetiti, onako javno jedno podsjećanje. Da, kafana ima taj utisak i tu pretenziju, jeli, da nas opušta, da nas čini sretnijima, da investira, jeli, u naše i da mi kroz samo prisustvo u njoj zapravo investiramo u našu opuštenost i našu pozitivnost. Međutim, želim da vas podsjetim sljedeće. Naša sreća ne zavisi od nikakve kafane. Naša sreća ne zavisi od te muzički dobro nastrojene atmosfere. Naša sreća, ta potreba biti sretan, ne treba da se svodi na poziv prijatelja, drugarice, momka, ovoga, onoga, djevojke, ka tome, ka zabavljanju.
ka opuštanju, ka sreći. Mi možemo biti i uvijek i sada i ovdje sretni. Nemojte da pojam sreće limitiramo samo na te prostorije. Nemojte, limitiramo sreću. Samo vikendom smo sretni. Samo vikendom smo opušteni. Samo vikendom dajemo sebi, što pažljivo da me pogrešno ne razumijete. Ja vrlo dobro razumijem i shvatam šta znači odgovornost životna. Da, idite, stvarajte, gradite sebi i svoje sadašnjosti i svoje budućnosti. Ali uvijek možete biti sretan. A znate kako ili sretna? Malim gestikulacijama, malim plesom, 5 minuta pauze gdje ću da plešem, slušanje omiljene pjesme, šetnju. Tražite sreću i šta vam je sreća, nađite i 5 minuta. Moramo izdvojiti to vrijeme za to. Limitiramo je na vikend, limitiramo je na kafanu, limit na diskoteke, samo do diskoteke, samo da stignem tamo, pa tamo ću da se opustim. Ma ne, možeš i u svome domu. Sjeti se, možeš i sama, možeš i sam. A još naravno ako ima druženja i družbe i vidiš, ima i prostorija koje će da ti pomognu u toj sreći, super. Ali ne zaboravi ovaj podatak da pojam sreće ne smije biti limitiran ukoliko želimo biti sretni. A želimo i hoćemo. Samo je neophodna najprije jedna dobra šut karta zvijeri koja nam prouzrokuje vladanje negativnoga, vulgarizacija, alkoholizam i zadnje o čemu sam govorila, senzacionalizam. Dakle, samo jedna dobra, prvenstveno personalna šut karta, dobro u svojoj ćeliji, na svakodnevnom nivou, pa onda i u društvenom smislu, jedna ponovo šut karta i tako vjerovatno ćemo se putiti ka zdravoj budućnosti. Ovdje zatvaram ovu treću po redu epizodu o kafani. Nažalost, vrlo je toga bilo negativnoga u njega i otuda ova tri produžetka. Želim onako da zatvorim ovo poglavlje i u svojoj sljedećoj epizodi, 10. epizodi koja će služiti upravo tome, dakle kao jedna završna riječ ovog suočavanja sa sobom, te uloge ja i svega toga što sam zapravo do sada govorila i dokle sam dospjela. Najavljujem vam u svojoj zadnjoj epizodi ovog poglavlja, dakle u svojoj 10. epizodi, na moju veliku čast i na moju veliko zadovoljstvo i na jedan toliko nesebičan način želim najaviti gostovanje u Balkan Filiji, a evo koga? Univerzitetski profesor filozofije, emeritus, prvi predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti i redovni član Europske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu, gospodina profesora Ferida Muhića. Dakle, pozivam vas da poslušate, pozivam vas da izdvojite zaista onako jedno kvalitetno vrijeme za to, jer je naš dragi profesor Ferid Muhić bio itekako, ponovo kažem, nesebičan, jer zaista je u pitanju jedna velika nesebičnost s njegove strane i podijelit će sa nama u Balkan Filiji svoja stajališta i svoja mišljenja i svoje vidike i svoje percepcije i svoja tumačenja koja, iskreno da vam kažem, su toliko u jednoj atmosferi dobročinstva i za dobro društva, zapravo za naše bolje i za naše dobro, dakle u tom smjeru orijentisana. Pozivam vas da naravno pažljivo pratite sljedeću epizodu i da onako zajedno naravno svi naučimo. I na tome mu onako jedno veliko hvala. Dakle, jupi, Balkan Filija ima svoga prvog gosta i ne baš bilo koga, već zaista jednog čovjeka s velikom mudrosti u sebi, koju naravno nimalo ne čuva za sebe sebično, već na svim stranama zaista
Dakle, kroz svoje knjige, kroz svoje pjesme, kroz svoja profesionalna postignuća. Međutim, da, i ova ljudska, dakle, u pitanju jedan veliki čovjek. Također vas podsjećam na samom kraju u Balkanfiliji, ne zaboravite na skulptora, ne zaboravite na mail balkanfilia@gmail.com da pošaljete šta bi mi ovoga puta, šta bi poručila, čekajte malo da razmislim. A da, znam, onako neka mi jedna mlada djevojka dok se nalazi po fakultetu, ukoliko ima neki problem sa bilo kakvim pitanjima, na primjer, mogla bi svratiti do Balkanfilije i napravila sam nedavno jedan, ukoliko naravno ne želite neku vašu tvorevinu koja je samo vaša, koja je identifikacija onoga ko ste i šta ste, jer zapravo skulptor u Balkanfiliji, njegov cilj jeste stvaranje knjige za djelo slobodnog čovjeka. Ukoliko ne želite tamo ništa slati, mogli bi svratiti na primjer do ove zajednice koju sam napravila na svom kanalu u Balkanfiliji i možete na primjer ti mladi studentu ili studentice možete postaviti tamo neka studentska vaša pitanja gdje ste dobro zaglavili, gdje ne znate kako da se snađete. Pa vidite, ima ovdje nekoga koji je hodao taj vaš put i koji zna odgovore na vaša pitanja gdje ste dobro zablokirani. Pa sratite, postavite ta pitanja, možda se neko nađe dobar, možda se neko nađe nesebičan, pa će vam pomoći. I da, svakako, i vaše tvorevine i vaša stvaralaštva na balkanfilia@gmail.com i idemo stvoriti tu knjigu, dakle, djelo slobodnog čovjeka. Ja vam želim svako dobro, sa velikim zadovoljstvom ulazim dalje u svojoj 10. epizodi sa našim tako velikim čovjekom, Feridom Muhićem. Želim vam svako dobro. Ćao ljudi!